Sigi para like si am tiba jabani lesson from eagle na masi kamai to keda ai sum khalle Europe ki whole days aphaw me am si eagle si loi la le thesu thele akoi pakhang mu jam thele na khoina pakhang bagi jina kai no di khangre ai thi yam thi kai ge para lo ya ge nam thi khoi yam symbolic un tor mani ko moi eagle ju to ina Bismarck tawi Hitler tawi Woodrow Wilson tawi maximum loi toy moi jo ai yeng kana moi eagle si kamai tor ma ga number 1 ma mu wang no pai bo siliti langja ju pai kwa khenari si eagle ji na u bo ji na fresh nga ta u ne langja na apu nga ta u ne langja ji wang no pai ju mo lo de eagle di lo ina cha adumai na ya ringe wang wang wa khan ji khan ba adu positive ina khan ba negative jaw do say we should learn this lesson from eagle hai moina ani subadana ma ji wang na pai ju my vision ga strategy ga se this is very wonderful manas mani yeng buse adu hen pot urwe magi lap kha bodu mana phaning ba nga phaning ba uchi phaning ba linje mane pai thar ko jidan amuk ta phadana to oy eagle gi mupun sit adu mai ke no my vision jam clear wa adu hen udu adu strategy ta mai ba hot buse adu khoi mioi ba khoi su adu mai na toge khan ma samana je puthoke khala da dei khan bi ru no kamai to phal kani kai do ni ada to ne sida da khal le biro adu ege ga sai mai vision bhajan phim na 10 kap ge du mai to dia we guru 10 kap sara ge adu don chas na kari kari oi be ma ga guru bu ju zai hori bu me am ju zai use pai ju zai angang ka sanai ju zai adu don chas na du to kap to le ajun guru kap ge da kari oi ngama mi ten uje de kap ka pa le adumai magi vision and strategy is very clear ba ani subada ahum subada kwai dagi ngakpa magi magun amana no nusi je kanna sitba kanda usek loina bakse makon da ki da tumi loi le gane ba thak thak niktina magi di kumai ne masa ani tingthok gliding toraga nusi da somna kanna chele ma dum yaw khane somna kanna chele dum yaw ni chingkhale dum yaw ni khong khong da ma lungai ba aduna entrepreneurship oisira lebak oisira punsi career gi ngawbo oisira struggle darkar le nomusi jam thengnani financial drawbacks adi mine jajar ngang pagi adu ada adu du yam leini ko but madwa enjoy to gadabne with struggle just like say eagle na torido adu maina ko adi mari su the my training je this is wonderful training usek loina mak se makon jida napi amon maji hapani ko adugo matu amon maji hapak massage loi thame ba aduna massage nungai da tum le pai bam thai te eagle di kai dong napi amon maji hapoy matu amon maji hapoy mana thek lai bu sak kak labu ju cha do me am do aduna sem makon massage thamne ko kane on massage je bi ga de loi pai sakine lei wa ngwa ba khra theng je staff su kai su ko staff we ga employee me am jo wa ba khra dum thing na biu phamam chamam yam nungai ta ba khot ta ba tolob lunglo pharak ta ba khot pa pakhan khan bi nu sai take off logdri bokte dum khra sauna da ba ju phaina ta aduna we should learn this lesson from eagle ade atop amana mu magi da yam phazari je ma kai da fresh pon na ta ba sawe asi ba sukal sawe eagle fresh ang sane ba asi ba sukal sawe mana nga sele sabe nga mai leng ni uchi cha ju uchi dum mai dum leng ni lin cha ju lin dum ani ma dum leng ni fresh ang sane aduga si sa sawe ba dum mai na koi me bis hogi ba gi cha sim ke kana de ni nu no hai hogi ba na pi ba je suma de thamoi nu ai da ba ka ne kana ba ta pi de adu you have to confine at present masi ni numisi ta lau tholok ba dum numisi da sujai bungo de ba kan khorbi no la yam ni bi no la sin la la bo ji ba ni ni na la du bi ga poti na cha manti na bi ga da do democracy the people voice kai da no na thira la sin da loina safety valve na la sin na loi thamme da na American critics thi dingang jan ni ba pi ga do board mantri jing ne ba aduga la sin da board ji ni gi ba na to ba lari gai jage bro ina kun jage bo lai do ju kai ju pira roi do ko mantri na pi do mantri dei nong ta hai de na aduna dharma gi lai ti am pa biyo ai ju pa yam na ko ai
hayeng khangni dharma gi mifam da ngang jage ai okhayam pai lai dharma gi ko as a part of academy aduga sumaina magi keno se khoi gi press yeng da buse numisida ing sai jage bido numisida thak long na hor pu numit khor majda surja deva bungo du du ga na kam to biu no no petrol ga numit tu da singno nang nang shipi ban numisida ina kedo gi ai kat wa me am lokhai ge pa ba ya ba ge yeng ba ya ba yeng ge to ya ba to ge nang gi pung kun mari 1440 minute cha tum ba kai do ga in nei that pa di yong ko ing si thank you na hayo numit guding ga dumai to ga bu kana non nang du jo pithibis da manipur kana nang du Tuesday ba no kuramura ga ngale ga sai duri do dun di kana re na tra aduna ina thamjaning bada magi sidagi lob yam yaw khade last amaga yam mai je du loi hai ko magi ina yam interest level maga le eagle gi mapunsi je 40 years khaktne ba scientist na le bi dama je 70 years punsi ba kari gi 70 years punsi no de 30 years bonus year ne magi mana kusal le jingu punsi wok sang to ni ma kusal je kamai to geda magi sai ni pu surakan da magi kujin je lo konsil le ana sa kai pha ba mu yak tre ani matu jam sang to re ko sai yam ni na pai bu wang te lum me adu ka da ma yam tam ba jagam sak ne nung je pai na ma khong gi tu gai ne sai gi hen je le smai kon ma su du ka thak ne adu ma na pakhang le sabi wo ga ya yam na dam pho ma khong do adu le ho ni da na tu gai bi gi lo ya du ga ang ko thor ne ba ma sa na ka thal ne ba sang ma aduga pakhang le sabi do ma ya ni ma sida ma 40 days sang chaw re ba mi ta da ba jaga kana mo disturb to da ba jaga aduga adumaina la edna laga maya marakta tinaba yaw se si matung da ma 30 years ma punsi and my life span is 70 years ne da sida mana 70 years wo se 30 years bonus ya ne na khoi ju chahi hum puni pan sure ai chahi chamuk tung phajana hingen khale ai ju bonus se khara 30 years mu login khali eagle dong na ko thamjaning idi lanai sasu entrepreneur singsu ade prajai khoisu laiba 21st century gi hongai ba mong sidadi pochai sina ba bawa leiba bawa kerom dang taw bawa critically lo yeng ba phareba kanagi for the future generation of the manipur ko